الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما أصبحنا به من نعمة وعافية وستر أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إنا نسألك فتحه ونصره وبركته ورزقه. اللهم إنا نعوذ بك شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام راقدين. اللهم لا تطمي فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في الأمر وسعة في الرزق وصحة في الجسد وعفو من الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك ونستعيذك من الشر ما عزك منه عبدك نبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم عافنا في أموالنا وفي أهلنا وفي ذرياتنا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق عند الغضب والردى ونسألك العدل عند الغضب والردى ونسألك القسط عند الفقر والغنى ونسألك خوفك الألم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. يتي الله سبحانه وتعالى أننا نفتقل wondude e cellal e hettare e gomɗinal ɗen toro allahu subahana taala yo dumin ɗi nemaji makko ɗo e hoore meɗen. ɗen toro mo subahana taala yo wownumo jarnugol yetta mo batte ɗi nemaji. ɗen toro subahana taala yo allah dandu en gollitirgol ɗi nemaji ɗo e hunde tawande hino lorra en e hunde tawande kanko allahu subahana taala o yiɗa werlake. ɗen toro subahana taala kala tawɓe hino nawni julɓe e heferaɓe yo allah dikkinɓe. julɓe ɓen yo allah tawata ko fi yo ɓooru e bakkatuji maɓɓe ɗin. Allah tawar ko fiya okkuɓe darajaji towɗi ka aljanna. yo Allah wonɓe muññagol ko ɓe jarribi ɗon ko ɓe jarriba ɗon yo Allah wonɓe wajitorko. en toro subhanahu wa ta'ala julɓe feƴƴimɓe fop yo Allah subhanahu wa ta'ala hinno ɓe yaafoɓe naata ɓe aljanna tentini jogiiɓe haqqeji hoore meɓɓen ɗum ko mawɓe meɓɓen e karama koɓe meɓɓen e kala moƴƴiɓe e men ɓenɗon en toro subhanahu wa ta'ala yo Allah okkuɓe aljannatul firdausi pour ɗo to waɗi ɗin. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande en tawroyde ɓe hersa. en toro subhanahu wa ta'ala ɓeygure men e fayi men ɓe fof yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ɓe ardotoɓe fewɓe moƴƴuɓe tawɓe hino fewɓe yo Allah tabintiɓe tawɓe hino ooñi no aaliɓe yo Allah artuɓe kala o. en tori subhanahu wa ta'ala yo Allah junnu gurna men ɗan o junna gurna fayi men ɓen. en torimo subhanahu wa ta'ala yo okkoren ko dagi ko hiɗen neɗira fa men ɓen yo okkoren jikkuji moƴƴi e waajuji moƴƴi ko hiɗen neɗira fayi men ɓen. ɗen toro subhanahu wa ta'ala yo waɗaɓe fewɓe kamɓe kadi en heɓu nafooreji maɓɓe kamɓe kadi en tori Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe du'aji men e barkiji meɗen. en toro subhanahu wa ta'ala mo amin wuruɓen yo Allah junnu balɗe maɓɓe ɗen. en toro subhanahu wa ta'ala yo Allah okkoren ko dagi ko hiɗen walitora maɓɓe ɓen yo Allah okkoren neediji moƴƴuɗi ko hiɗen wondira maɓɓe ɓen. en toromo subhanahu wa ta'ala kamɓe kadi maɓɓe yo Allah junnu balɗe maɓɓe ɗen o moƴƴina battane maɓɓe ɗen. en toromo subhanahu wa ta'ala yo okko en du'aji mawɓe men ɗen e barkiji maɓɓe. en toro subhanahu wa ta'ala kala tawɗo jogui ande e ɓittede e sonja e suno e kulol woni ka ɓeygure ka jawle ka cellal ka dambe. en toro Allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe sonjaji ɗin e sunoji ɗin yo Allah waɗanɓe newede yo Allah waɗɓe har ko ɓe ɓuttiɓe. en toro subhanahu wa ta'ala yelkunko jarribiɓe ɗon yo taw hara ko fiyo ɓorɓe bakkatuji ɓen e yoɓe wajitor kamɓe kadi. en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wattitanmo ɓe ko huuli kon ko nafata ɗum ko tawata hino moƴƴen ɗum. en toro subhanahu wa ta'ala yo taw ko hande men on ɓurno moƴƴude e ɗi hanke men on yo Allah waɗu hara ko janggo men on ɓurta moƴƴude hande men on. en toro subhanahu wa ta'ala yo moƴƴi golleji men ɗin o junna gurna men ɗan o moƴƴina battane ɗen kala tawɓene hino nawni ma hino nawnira. en tori Allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe nawnare ɗen woni ko nawnare hakkil
ko nawanare ɓandu ko nawanare gueɗe ɗen tori so Allah hokkude ɓe yo Allah jonti ɓe cellal maɓɓe ngal yo Allah tara ko fiyo ɓorɓe bakkatuji maɓɓe ɗin ko ɗum o jaribani ɓe kamɓe kadi Allah ɓe waajito ɗen tori Allah subahana taala yo Allah dande en basal yo Allah waɗu haɗa koye moƴƴuɓe nunɗuɓe inchallah yewtere nde fuɗnoɗen ɗe balɗoɗen ɗum ko fii ko wiyete droit de l'homme human rights in islam haqqeji bani adama ka nder l'islam wiɗen sen daari ɗi organisation ji woni ko UN woni ko SDN woni kala ko wiyeɗa ɗin organisation ji fewdiɗi hande ma ko wiyete human rights watch ɓay ɗiɗo fo ɓe wanno convention ji hewɗi si ari ha ɓe fotti e ɗi piiji ɗo ɗin kadi ɗen andi naɗɗi fo ɗi hewti koko ɓeyte ɗo droit de l'homme ɗen andi ko ça dépend e guri magin ça dépend e langue magum ça dépend e carte e nationalité ma on e passeport ma on fof ɗen andi ko wiyete droit de l'homme ɗum darde hay dinama kam so tawi julɗo e kefeero si bonni ɗen andi ɓalejo e danejo ɗen andi gorko e debbo ɗen andi ko honno aduna o fewdori hande e reeni réalité o laamiɗo mo laamaka ɗen andi so tawi ko droit de l'homme ko fof no hettude ɗin haqqeji est ce que hiɓe fonna kadi est ce que privilège ala toon awa hayso ɓe inni ko droit est ce que is not might is right and the right is might est ce que na ɗum fewndi ko doole ɗen joggi goonga ko dane on joggi doole ɗen est ce que na ɗum fewndi hande joni noon inchallah en yewtino haqqeji ɗuɗɗi hande ɗen ara haqqe goo l'islam no jonti bane neɗɗo on haqqe neɗɗan ka ukum ko wiyete humanity neɗɗan ka ko neɗɗo si tawi tun ko wonki ko neɗɗo haray on ɗon Allah no jogi jonti mo haqqe makko dalilu mum alayigol ka wuuri ɗon ka maayi ɗon si kefeero simo wuuri mo jogii haqqe makko so maayi mo jogii haqqe makko ko wakazalika julɗo daliluji mum ɗin nelaaɗo salah sallam ɗen andi ɓe inni turugol helugol mayɗo woni ko ƴiyal makko woni ko ɗum no wawi sa heeliga hara mo wuuri ko ɗon en l'islam en sunnata fuleji ɗin koko wiyete cremation en sunnata ɓanndu goɗɗo ko en surrumo e hoto teddugal en fillotako gundoji ɗiɗen min ɓe lootoɓe fureji ɓe haɗa filla ko wiyata e baniyata ko ka wuuri e ko maayi ɗon haray ko teddinaɗo ko sacred ɗum ɗo ko julɗo kefeero kadi noon mo wona julɗo hara ko ayɓen ɓe gandi nela sa sallam ñande go hari ɓe tooli hadis selɗo mo jabir filli no ka deftere boukhari hiɓe tooli tum fure feƴƴi ɗon nelaɗo immi indi sahabaɓen immo ay ɓe immi keɓe dari ke sahabaɓen inni kono o ko fure alyahudajo ni o ɓe gandi feero nela sallam alyahudaɓen ko soñjuno e madina ko janfiɓen ɓe inni o ko furi alyahudajo ni nelaɗo an hiɗa immo makanamen immo nelaɗo maki awa laysat nafsan est ce que hina wonki ida ra'aytumul janazata fa qumu so yi fure imme teddino subhanallah fure kefeero tawaynoɓe ko ayɓe julɓe gon tumane ñande nelaɗo maki ɓeɗo koɓe teddine ɓe inni est ce que ɓen kanna wonki mari subhanallah dare hay ka on tigui maayi ɗon ko yo teddine subhanallah ari ɗon kadi kala haqqeji wonɗi hakkunde ma e yimɓen ko ya hunnuɗi hay so tawi on tigui ko sanamu rewata hay so tawi on tigui ko nangue rewata kala ko o rewata ko l'islam wi ko aaji ɓurana ko ya teddin ko halduɗon kon so on haldi on loridirta na ya lorrumo so en haldi on wirtodirta na ya wirtumo kala ahadi ndi ahduɗen an julɗo on haaji ma taw on so hunnoye so hunnoyta ɗum ala ka l'islamu na wiyeten ɓe hunnoyta ɗum ta hoolo ɗum l'islamu jaɓal ɗum l'islamu kañum jaɓango kongo ta ndaar ko ɓolta kon ndaar ko ɓe acci kon l'islamu jaɓal ɗum ko on tigui wowli kon ko feññinama ko non ƴettata ko yetti kon hoolora allah subahanahu wa taala ko ɗum seydna amadou wiyano feññinane men ko moƴƴi kon ko suuɗi kon min accidi on e allah l'islam ko ala kadi wino si on ahodi an joggito fadde ɓe firtali anta konto ɓe firti si satti gaɗi a hutidike ta yaw jam faɗa ɗay inne ɓe en halduno joni noon ɗo e muuto min mi hoolaki ko halduren ɗo ko joni mi firta yeeso mon ɗo wayodiren ɗo ɗaya accu haɓe ya iwtora ɓawa jam faɗa innaɓe firtay ko allah daari wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbis ilayhim ala sawa si tawi tun a hutidike inne ɓe enayi mi firti nani ɗo yeeso maɓɓe harna accu haɓe hucca waynodiron ɗo sifa ko watten ahadiji gono waɗe wayodire ɗo ha gayno min nodda ka téléphone a nani ko anda hoolin ɗo min mi hoolaki ɗo haɗa noon lancama ko tummodira ɗum ɗo ko heferaɓe tigui musique amen allah daali
illa allazina ahadtum min almushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada fa atimmu ilayhim ahadam. Si wona ɓen musrikina ɓe ahduɗo hara ɓe utali ko ahduɗo ko hay fos ɓe toñali on ɓen ɗon timmine fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim. Timmine lajal ngal halduɗon gon timmine. Si on haldi lewru lebbi ɗiɗi lebbi nogay haray an timmin. Allah no inni inna allaha yuhibbul muttaqin. Allah no yiɗi ɓen anda ɓe hulaymo. Subhanallah. sen daari ko sahaba ɓe ɓayniraɗo feƴƴi ahadiji ɗi ɓe hunnuno nelaɗo sallam e nden julɗo anta gikke kefere si wallima a andi tawi ɗum manitoɗa ɗum nafere kan siko julɗo nafere kan siko siɗɗo ma nafere kan siko marɗo haqqe ma. nelaɗo sallam ɗen andi ɓe lettano makka ɓe tampina ɓe sonja ɓe sonjama ha ɗen andi ɓe waɗano embargo hande ko ɗum kala ko yiɗen waɗi fewno ɗo ɗum meɗin wadde ko ɗum l'islam o suyta o embargo économique sanction ko pays ji tampuɗi wona e ɓeydanede e mum ha reeduɓe ware maya e ɗum heege e paykoy ɗin sanction ji ko ɗum wuno fe ila fewno nelaɗo ɗen andi heferaɓe ɓen ɓe hawtono ɓe inni hande kay nelaɗo yimɓe mumɓen ɓen ɗon taɓe yeeyude taɓe yeeyuɓe taɓe sodanɓe taɓe jamin taɓe jommaɓe taɓe waɗa fus ha ɓe raɗiɓe ɓe ka ɓami ɓe windi kaydi ɓe tagka suudu kaaba hande ko ɗum wiyete ko ɗum Nations Unies wadde ko sanction ko pays o miskinoy koye ala fus acca bandi ñaɗi ni ɗe gandi réalité on ka ko noon kadi SDN wonno wadde kala organisation mo yiɗa ɗo sa yurnike a tawi ko bandi janɗi woni e nafitorde ma. Kala institution wiyewtaɗo woni ko démocratie woni ko communisme woni ko socialisme miskino pays miskino ɗum nafaale ko ɗum waɗi ɗe inde ɗe ɗayna en sen faami ɗum ɗe inde feende ko wonno communiste ɗum nafuno portoɓe socialiste nafi portoɓe hay ko wiyete rebelle nafoɓe enen kala ko waɗa nafaale par ce que no woodi e kadi ɗe nayo yimɓe cowto ko wolte ɗum ko wiyete démocratie tum minen faala démocratie tum no woodi pays ji ɓuyno mari démocratie ko daari miskinaɓe honto fewdiri daray taw en ɗayni inɗe ɗen l'islam kañum haala haaji inɗe ɗen ko battane ɗe woni darde donc on tuma ɓe sanctionne julɓe ɓe windi kaydi ka suudu kaaba ɓe innita mo goto wondire julɓe e nder heferaɓe goɗɗo goo o jooɗi o miijiti ɗum ɗo enin ɗo ko tooña ni ɗum ɗo haana ɓe wi'a ɓe bonna ɓe woña o yahi o seeki kaydirni o inni ila hande yo fof huwodire julɓe nelaɗo sallam on non kon nelaɗo wino nelaɗo ɓay ɓe yehi a gueero ɓe fotti e heferaɓe en tawino on saffi on heferaɓe nelaɗo inni hinon ɗo nen julɓe ɗe garde heferaɓe ɗaɓɓiti en i koyen darta ɓe kono mi toriki on kala yiiɗo kaarijo eto hara waralimo hara waralima sabu ko on ɗon walluno e ñalana kaari subhanallah ndaare gikke musidɓe tedduɓe kefeero kono ɓay tum o wanno nden moƴƴere ɗon nelaɗo inni son fotti o ɗo taw warumo go'o ɗiɗi nelaɗo sa sallam kadi koɓe raɗanoɓe yehi Taif ɓe soñña ɓe tampina goɗɗo goo tambitinoɓe ɗon aroy ha ñande goo ɓay julɓe hettike ɓe udditi makka ɓe inni kaari sino wuruno hande kala mo ari oyni mi accan hande mi accanemo sabu moƴƴere ko waɗanno en ko julɗo on e andi to gikke kono hande buy emen wona min so mi ɓiɗo hande mi yejjita wallaynoɓe nene an weldinoɓe nene an wallayno e baaɓen an ɓe gandi na nene ma e baaɓe ma to nuwolu ɓeɗa ko ɓen tambitinoɓe ma ko ɓe yurminnoɓe andi wonde ɗe waɗa faljireji ronken ande ko ɗum waɗi si siɓɓe ɓen koyo ndaare ko woɗɗi on koye ndaare weldiɓe on tiɓe ko ɗum l'islam no waɗi si nene ma e baaɓe ma maayi ko ya du'anoɓe si ɓe ñawli yoɓanaɓe teddina siɓɓe maɓɓe weldi e maɓɓe donc bani adama naaɓe huwodirɗaɓe wona ɓeygu ma daara weldiɓe ɓeygu maɓe ma tambitino e ɓeygu maɓe kono noon kadi weldiɓe ɓiɓɓe maɓe ɗiɗo fof neɗɗo a daaray par ce que goto tum gaynata haray ko woɓɓe na noon feere ma an tambitiɓe maɓe direct na fiɓe no moni wolde koy fi sa heeɓi feere yejjita l'islam kan no waɗi joni noon ɗo l'islam no waɗi si goɗɗo ari fattiki e ma kawtal jo ma hayso o kefeero si o ari o fattike ma si o hoɗiɗi haray on no yino waɗɗima ya protège mo ta accu bone heɓa on ɗon ɓay tum on kawtiri kono hande leyɗele julɓen ɓe ara ɓe fella e kuuru goɗɗo ko si weeti ɓe inna ɓe ataka no kaari jasere waɗi koy hakkude ñalla ɗum ko jasere noon lano si kawtal ma atakama wallahi kala kuuru atakaɗo si kawtal ngal fof yalti ɗon ɓe acce ɗum kono ko acci ha wiyata kaari ataka no nde e ñande subhanallah ɗum waɗatake neraɗo sa sallam feere ɓurno makka a tilde ɓene leede yimɓe makka ɓen fottuno inni winden saria
ettoɗen haɗa koɗo toñatake ɗo ɗum ko wiyete hilful fudul so daari on konngol ɗon hande ko ɗum organisation ko wiyete alliance ko ɗon iwi nelaɗo arno tawa e ɗum ɓe jeeya e winduɓe ɓe siñiɓe haaɓa tawi ko winda toon ko taɓe jaɓɓu goɗɗo tooñe makka taɓe jaɓɓu goɗɗo jatte julɗo ɗa wawi tawtude ɗi kala ko tawi ko ɗumɗa nelaɗo ɓaɓe nelaɗo ɓe inni ala ko ɓe hewti ha ko ɓe welti woko ɓe tawano deññande hande si a waɗi ɗum waɗe ɓe tawtay subhanallah joni noon kefere son hoddi ma kefere fattike makko kefere koye moni wolde ɗo na julɗo taw itti sikki ko julɗo so ɓen ɗon ari ɓe landike ɓe inni ya protége ɓe ya joni ɓe réfugié ya héberge ɓe ɓen ɗon ko haqqe maɓɓe warma ya protége ɓe ala ko taala qur'ana wa in ahadun min al mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalam allah subhanallah si goto musikinaɓe ari dandi wernumo dandumo e nder ko wondiro on o yiye kowɗema moƴƴe ɗen o anda ko o nana ɗon kadi ɓay a juuɗay a janga qur'ana o nana qur'ana o so nani ɗin piiji ko ɓuuri yer kon si o wonali julɗo so yeehi o toñata julɓe ma mo inni julɓe ndumɗa o innayi na gonga so nani qur'ana on ɓay on tigi taskoto de reni buyno silmide soɓe qur'ana nden allah daali summa ablighu ma'amana ettoɗa ha hewtunamo ka holni hara ka hula ka piyatake a lorotake ko fiyon ɗum zalika bi annahum qawmun la ya'lamun par ce que ɓe anda gonga subhanallah ɗum ɗo ko kefere mo kawtirɗa ma kefere fattiɗe ma holli kala fattiɗe ɗaɓɓude réfugié haray kala ɗaɓɓude protection koya protége mo haysi ko kefere donc en faami taw koya teddin neɗɗan ka ko neɗɗo on ka wuuri kaw maayi ɗum ɗo nane wiɗen ko alyahudajo kadi mo fattinike mo sa awdi e goɗɗo julɓo e kefere tenti hes ko heferaɓe koya hunɗu ko ɗum ay ɓurana wiyen ka tawɓe joni noon mo fattike e ma ɗum ɗo kadi holli ko haqqi e makko ya protége mo no jiya e ko tawta no yejite constitution ji ɗin wono amérique ɗo ɗe gani ko ɓeyinta the right of on ɗum life liberty and the pursuit of happiness ka piiji tati gurdam liberté e ya heɓu malore ma nden julɓe no ɓeyti ko ɗum nunɗal no manki ɗo si en famal ɗum ɗo ko ɗum waɗi yilta yimɓe jangga history julɓe kañum no ɓeyti kañum nunɗal ndaare ko allah woni fi nunɗal alqurana subhanallah allah ko yewti alqurana haysi ko heferaɓe e mari hoɓɓe haysi komo haɓɓuɗa wala yajrimannakum sana'anu ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ta ndaru fi ngaygu nakko ma goɗɗo haron ka nunɗande mo koya nunɗanmo haysi o gañoma si mo jogui gonga inna tan ko jogui gonga ɗe gandi fewne la sa sallam no jeeya e ɗe areji tippiɗe ni sa'i goɗɗo keye julɓe wujjano eta ha julɗo go naɓi halfidimo honɗum alyahuda ɓe woni ko alyahudajo wujji ɗum lollina woni yo toñe allah cippini qur'ana ayaji qur'ana ɓuy ka suratu nisa saɓum ɗon allah inni kelde kala waɗɗo bakkato tooñi innocent jo haɗa o fakkitke bakkato jalo allah yeetini laɗo ini tan laɗo hawju allah feññini gunɗo o subhanallah on toñanaɗo hetti gonga l'islam kañum waɗi koya nunɗo ɗe gandi ka qur'an ɗo heewi nunɗe inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba ko ɗum imam ɓe jangantake ka ganguña allah no yamira nunɗal e moƴƴugol e moƴƴagol e hiɓuɓe ɗiɗo so ginni en linta fi nunɗal kam donc neɗɗo fo no haton jindi e nunɗal koyo hettu haqqe makko wiyete justice kon hande kono he musidɓe hande no yurmi hande kono jogorɗa doole wo jogorɗa nunɗal no jasirɗa noon ko woni a konta e fus si a woni wawaɗo rewmaɓen kontaka aliyatimaɓen kontaka lowɓen no jeeya kay ko nela sallam ɓe nelaɗo wi no jogui haqqe ɓen ɓe annda daruma hino loyi ɗum ko aliyatimaɓen e rewɓen nelaɗo inni mi halfini mi faaƴini maɗum mi waɗi dongal e jama on haqqeji ɓeɗo ɓerori ɗo subhanallah joni noon sen ari ɗe wawi lintude haqqe jukkuɓe kadi ɗum fof no woni ñande ko en yewta fi jukkuɓe kono joguitote kadi islam inchallah par ce que buy yejjitay ɓeetaɓe ko wawata yahude ma ɓeetaɓe nanata ma taw ɓeetaɓe famata l'islam kay no waɗi droit mo sakkito ɗon sa ɗaɓɓi jawdi ɗam mari droit gollitirgol hino fariraɗa ɗum ka suratu nisa allah wi jawdi aliyati maɓɓe koɓe marana nendi kono so ɓe jandi ha tawama ɓe wawi contrôle fa in anastum minhum rustan fadfa'uha ilayhim so on tawi tum on andi ɓe heeɓi hakkille jonniteɓe jawdi maɓɓe ni hande kadi acceɓe gérana hoore maɓɓe subhanallah
hay koko wiyete ɗo ɗe gandi non wona enen hannde jawdi mani a contrôlandi ɗe gandi o aduna wurani ko ɗayde wona donc ɗiɗo fof inchallah harande en juutinta ko ɗon ege daraɗe haray ko hollugol tundene wole fi droit de l'homme ma civil rights droit wonɓe nokkure ɗum l'islam woni ɗum ɗuuɓi daren kadi eɓɓindiren société ji ɗi daren est ce que ko gonga si l'islam ñandira gollitirama est ce que ɗum no eɓɓodiri ko wona walɗo ko hannde est ce que ɗum no eɓɓodira few e kala domaine mo darne ko ɗum en toro julɓen en torodiri fi allah jangge dina men kam en torodiri fi allah kon famal kon landa ɗen en torodiri fi allah naafi fenade lolli ma sonki sikkirta ɗum ko gonga ɗon ta tewto ko bombareta ko naafiɓe ɓe anda ma ko añuɓe dina wolta en torodirimo be janggo ɗum allah wi noon wiya ɗon ko iqra a janggo ni allah wi ko en miijito ko en calcule ka dina ko tawi julɓen fewm ɗo leyɗele juɓɓe fof no loyi wono kadina ɗo ko fastest growing religion in the world ko kadina ɗo wona ɓurede natede julɓe alle darta ko nodda kaya si naati kal islam julɓe ngala wode mbuuɗi naati kal islam julɓe ngala wadde ɗum julɓe ngala hay tambitade julɓe kono wallahi sa yehi ka occident ɗe gandi ko ɓe rewde sulme ɗe ka pays tampuɓe ko ɓe ɗon subhanallah a yiyata on ɗo ɓura noon ɓura gol wona ɓurede hunjede nder aduna a yiyata deftere hunjade hawti ɓura noon kono komi waɗno par ce que ko allah ƴetti garande gonga e fenade yatta ɗen toro musidɓe tedduɓen ɗen toro allah so allah arsika en gonga allahumma arina alhaqa haqqan wasina ittibaa allah arsika men ko woni gonga kon newnamen juɓgol hollamen mere on dandamen min torkima allah so allah okkomen yewtugo gonga kamen welti e kamen moni allah okkomen nunɗugo somin welti somin moni allah okkomen hulugol ma ko kene a gundo min torkima allah so allah okkomen wongol hakkidiɓe somin mari e somin wati wasiri min tori allah so allah dandu men bone hasotoɓe bone ayɓe bone añaɓe min tori allah so allah dandu men sirkangoma e komin andi yafuma e komin anda kom min tori allah subahana taala yo waɗe yiɗiɓe yiɗidiraɓe moƴƴuɓe moƴƴodiraɓe hakkude men min tori so allah waɗe yurmettoɓe yurmodiraɓe min tori allah so allah waɗe nunɗuɓe nunɗodiraɓe min tori allah so allah danden wonde toñoɓe min tori allah so allah danden wonde jasuɓe min tori allah so allah dande en basal yo allah dande en keferago yo allah dande en naafiqako min tori allah so allah waɗe en alɗuɓe yondiniɓe yankiniɓe min tori allah so allah dande en mawtinare inchallah aray ɗe dara ɗo hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh